Mutino uyu ukuruhanitie rori muthemba wa FH Canter iria irumaga mwena wa Kitui na kuratuika iratwarithagio na thibidi ngiru na gucungiriria mutino uria uratigire mundu umwe akuite mbere ya kuringana na ngari ingi na gucungiriria ikuo makiria. Mita 500 kuma haria mutino uyu urahanikire, rori ino iraguthire rori ingi kiongo gwa kiongo ikigeria gwetha mwerekera na gututhura mwaki uria uratigirire ndereba umwe akuite na atwarithia eri a nduthi kugurara na gutengerio thibitari-ini nene ya Machakos level 5 na ndereba umwe kuhonoka ciarera. Tungeomba gavana wetu wa Vinya Ndeti, tulikuchagua tukakupa wa uongozi wa Machakos County. Tunaomba tuone ukali katika serikali yako. Tunaomba tuone ukuu wako, kwa sababu mambo kama hayo na kuanguka kama huku ambao tumekuona leo kwa kukosa zimamoto katika mji mkubwa kama huu ni kumaanisha kuna kuzembea na kuna mchezo katika serikali ya Machakos County. Aikari a Machakos ni moretie thirikari imakuhiririe motungata ma kuhoria mwaki na kuria matereba kuiga umenyereri riria maratwarithia ngari niguo kugiririria mitino ta ino. Ninatoa wito kwa watu wa kusima moto, tafadhali, wakati tunawaita, tunakuanga hatuwaiti mtubebe sisi wenyewe, tunawaita mtusaidie wakati ajali zinatokea. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Waithira wa Ndwati.